igice cya kabiri bayita part 2 kugira ngo mbereke amazina y'amafaranga, uburyo kizajya akoreshwa, uburyo ki amafaranga amabanki agenerwa amafaranga. Ukuvuga ngo hari banki imwe igenera ibindi bihugu byose amafaranga muri rusange. Iyo banki ni igenera ibihugu byose amafaranga bigomba gukora. Ntabwo bakora amafaranga arenze ayo babahaye muri rusange. Ukuvuga ngo n'abaramutse bakoze andi mafaranga yaza ari pirate. Eko tukibaza ngo aya mafaranga ya pirate ubundi aturuka he? Ko tuzi ko uruganda rukora amafaranga ari rumwe. Amafaranga ya pirate aturuka he? Akorwa gute? Icyo tugiye kugarukaho koko nimba banki y'isi igenera ibihugu bisanga bituye ino si yose ibigenera amafaranga muri rusange. Mu Rwanda no kuvuga ngo batwoherereje nk'ibihumbi 700, oya katuvuge miliyari 700. Ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyemeye gukora amafaranga angana na miliyari 700. Ntabwo byayarenza. Ngo gute? Nabo bahabwa ari ibipapuro bimeze gutya babaha, bakaza bakiyandikiraho zino logo. Ibi bipapuro batabifite ntabwo ayo mafaranga ari original, aba ari pirate. Noneho tukibaza ngo pirate zikorwa na bande? Nimba banki Beneri, banki nkuru y'u Rwanda ikora amafaranga, noneho banki yindi ikora amafaranga ya pirate ni iyi. Ese hari ahantu mwebwe mujye mwumva yuko banki nimba ari ikora amafaranga yonyine na yindi banki tuzi yo itakora amafaranga y'amapirate? Ntabwo bishoboka. Ntabwo banki nkuru y'u Rwanda cyangwa Beneri yakora amafaranga ya pirate. Gute se? Ntabwo ya pirate, ahubwo turaje turebe ano mafaranga ya pirate aturuka he? Bajya nyine bayigana bati akorerwa ino cyangwa kwa kuntu usanga hari nk'abasikama bari abantu b'ibigega baraguza mu mashini nabo bagatangira gucura amafaranga. Bikorerwa mu Rwanda nibyo tuje kureba. Okay, ni nk'urugero nimba muri Amerika bahawe miliyari 30 kumva z'amafaranga ya Amerika, ubwo iyo bagezeyo ibo kuri miliyari 30 zabo kumva kuri miliyari 30 ibo kuri miliyari 30 iyo bakora nyine miliyari 30 muri rusange. Kumva iyo maze gukora miliyari 30 urumva mu madolari miliyari 30 ni miliyari nyinshi, cyangwa nange n'amafaranga menshi uramutse uyabariye mu mafaranga y'amanyarwanda muri rusange. Kumva ariko nimba bwira ngo nimba banki y'isi yageneye Uganda gukora amafaranga miliyari 3 z'amafaranga ya Uganda, abari amafaranga ya Uganda n'andi mafaranga yemeye gukorwa ku izo mapuro, ni mapuro bahabwa bo bakiyandikiraho zino logo. Aha, tuvuge nimba Uburundi babuhaye Uburundi, Uganda, Togo, Zimbabwe, Dar es Salaam wo ni umujyi, Tanzania, Chicago, Amerika, ibihugu nyine bigiye bitandukanye. Banki y'isi ibigenera amafaranga ibyo ubwayo. Ahubwo ni gute wumva ngo igihugu cyakize, ngo iki gihugu ngo muri Amerika harakize abantu benshi, ngo ni abadiaspora, ngo muri Qatar ngo abantu bose barakize, amafaranga yabo yakoresha neza, bayabyaza umusaruro. Dore nka rusange Qatar ifite Rwanda hano mu Rwanda. Qatar noneho Qatar hari ahandi hantu yaguze ubutaka mu Rwanda. Qatar ngo ni hehe? Reba mu Mutara mu karere ka Nyagatare neza hano ku kigo cya gisirikare. Buriya butaka buri hirya yose bwose kumva ni ubwaki iriya gihugu nyine bwaraguze nyine. Nuko kugenda nyine bagahingamo ibintu ibikorwa ubundi bagashora, nibwo bwa bukungu usanga buzamuka mu gihugu cyabo, ugasanga mu gihugu cyabo barakize. Ariko bano bantu bajya bakajya gushaka akazi mu bihugu by'abaturanyi ntabwo bazi buriya rero nabo imbogamizi bahura nazo. Muri rusange umuntu avana yagomba agahita yinduka mu diaspora, noneho umuginga ugasanga ageze mu gihugu tuvuge yagiye muri Amerika aragarutse, noneho muri rusange aragarutse yenda aje gusaba no gukwa cyangwa aje gusaba umugore, akahita yivugishwa ngo buriya ngo ngewe ngo icyongereza mvuga gike, ariko English English ni kizuri kabisa, icyongereza Kinyarwanda ni gike, ariko urumva my mother nako my mother nyine ukumva akavuga Ikinyarwanda, ukumva yagira akanavuga n'icyongereza. Ni kakiryo k'abadiaspora baba baravuye mu Rwanda, izi ziba ari nk'ubiswi, niyo mpamvu batwiryo bazakwijeho. Icyo rero turagihimbutse, icyo tukivuyeho
nagira ngo mbereke imikoreshereze y'amafaranga, uburyo ki ibihugu bibona amafaranga. Buriya nta gihugu cyikorera amafaranga, igihugu nacyo kigenerwa amafaranga. Hari banki y'isi iba mu Budage, hari indi ni mu Budage, ni mu Bubiligi. Mu Bubiligi ni mu Bubiligi niho banki y'isi iri igenera izindi banki zose. Iyi banki iba mu Bubiligi, niyo banki igenera izindi banki zose. Wambwira ngo banki imeze iteze? Ububiligi si ubundi muzi ngo ni igihugu kimeze gite? Aha niyo banki iri, ni ukuvuga ngo ni inyanja, iri hagati y'inyanja. Ni ukuvuga ngo iyo iri hagati y'inyanja, ubundi ikintu kiyikikije n'amazi gusa. Kugira ngo ugere kuri icyo kirwa urinda kugenda n'indege n'ubwato buno bwa karahabutaka. Nta bwato busanzwe bwagera kuri icyo kirwa pe. Haba harinzwe, ndakubwira ngo niho hantu hambere ku isi haba harinzwe. Amerika ngo ifite igikoresho, si ikivuga ngo ifite igikoresho nta kifite. Kuko ngo ahantu banki y'isi yose ikorera, my friend, hari igikoresho. Nuko nta muntu wamenana, ntabwo wahamenera ngo ujye kuyiba. Uretse ko nyine waba wahageze utasubira kugira ngo uyibe, ntabwo waba wahageze muri rusange. Naho nababwiraga, ariko rero hari akantu gato nshaka kubabwira. Mwakoze subscribe ubundi ubundi imbere wa rero ureba ikiganiro warebye neza ko wakoze subscribe. Naberetse uburyo kibasha batubura cyangwa bakora amafaranga y'amakorano, cyangwa uburyo bigana amafaranga y'amakorano ku biganiro bindi twagiye dukorana. Ariko n'umunsi naje gukuraho urujijo ku bantu batuburirwa amafaranga muri rusange. Reka nongere nkababwireho kugira ngo natazajye nagize ikiganiro ngo mugende muvuga ngiki. Amafaranga y'amakorano abakoze gutya, amafaranga y'amakorano abameze gutya. Ariko birebye mo imbere mu kirango gutya, nta giseke kiba kirimo. Bakita ikirangantego cy'u Rwanda. Ubwo nimba ari n'inote ya Amerika bayita ikirangantego cya Amerika. Mo hano haba handitseho banki nkuru y'u Rwanda 5,000. Muri rusange mato tumeze nk'utugarura rumuri. Nujya gucekinga inote yawe katari inkorano, uzabanza ucekinge yuko mu hagati harimo amagambo yanditsemo. Uzabanza urebe neza nimba ano magambo arimo muri rusange. Nusanga amagambo atarimo, ndakubwiza kuri iyo note izaba ari inkorano. Note y'inkorano uyigira gutya, ntabwo irambuka nk'uko iyi ngisi irambuka. Ntabwo inote y'inkorano igira irambuka. Rero nicyo gihe ngo mujijuke, mutazajya mutuburirwa cyangwa ngo muze murira ngo babatuburiye muri rusange. Nicyo kintu nshaka gukuraho, cyangwa ndashaka ko Abanyarwanda musobanukirwa, bakazajya baza kubatuburira. Rero amafaranga y'amakorano ntabwo akorera mu Rwanda, ahubwo aza ari amakorano. Mu Rwanda nta byihebe dufite ngo birakora amafaranga